BJ Zaute official YouTube channel chanchin thar thlir tu le ngai thlatu hai amasan inreng chibai voisun hi mim tuk thla ni hi kumsang hi le som hi panga thole ni ania chanchin thar pungin ngai thlange ti Manipur ral boileya ral zam IDPS hai somdolna sukhrat zul na dingin committee pani indin anita Manipur sarkar chun state sunga ral boileya ral zam IDPS hai somdolna sukhrat zul na dingle mun hima an cheng theina dinga malak na femek sukhrat zul na dingin state level le district level committees an dinta Manipur sarkar malak na hi ral boileya turtu hai thangpui na le harsat na antuk me khai hi ne ka thran nok lema somdol na ding ania state level committee hi chief secretary in royata additional secretary home chun convener sin thoin policy jamna le rirung na dang hai pesu kati state level committee hin finance home le rural development and panchayati raj commissioner hai chu member in thangbokanti state level committee hin thutluk na simata department hai thangrula ratnok zula ma anlak theina dingin enkayata state sung mundang danga raljam hai somdol na baka chengna ding simpek na konga nason na dal theitu hai suichingin atrul anga malatu ding ani chun district level committees hai hi district tina deputy commissioner sain in royanta project director DRDA in Thlobokati additional deputy commissioner chu convener ningata Zilla Parishad chief executive officer le sub divisional officer hai chu amuna thil en diktu le thil trul hai bozui tu ninganta anmo phurna chu field level a thotlang na somdol na sin thataka tho ani theina dinga ma lak le ahun taka state level a thutluk na sim ani theina dinga rotna pek luthi ani hing committee pani hai hi raljam hai somdol na le chengna ding mun than simpek na enkai na le malatu dingani a ahun taka raljam hai in andong ding thangpui na hai andong theina dingin malanganta department hai in kara thotlang na simin thangpui na hai chu IDPS hai in ahun taka andong thei ngi na dingin sinthong anti Churachandpur le Pherzol haya HIV AIDS invoi mi sangthum le zani le somthum pasari anum zani mimtuk thla nikhat kha World AIDS Day ani le inzomin District AIDS Control and Prevention Committee hui hotna hnuya Synod Bible School Synod Hall Compound IB Road Churachandpura Overcoming Disruption Transforming the AIDS Response ti thupuya mangin World AIDS Day mangani a hi hunahin Dr. T Vanal Kungi CMO Churachandpur chu chief guest a thangin special awards hai semna neyani data dungzuin tukum April thla inthok October in kar sung khan district sunga HIV testing kit mangin ni sangkule zathumle somruk panihan thisen antes na positive mi zale pali musuk annia anni hailaya mi pathum ti lochun ART unfaxing HIV case thar hailai hin nei pasal mangna in kai song mi som nga pasari anuma injecting drug user leya positive mi som thum pathum pasal le pasal in polna in thoka mi paruk positive nu lepa HIV leya nawan kai song mi pali thisen impact tu na le thildanga HIV kai song mi pali anum bokani DAPCU data bungzuin Churachandpur le Pherzol district haya tu chenahin HIV invoi mi
sang thum le zani le som thum pasari anum me ka kum sang hi som hi pathum som hi pali sung khan district sunga mi sim le sang thum le panga han tes an thona positive mi zale som sari le paruk musuk ania chun kum sang hi le som hi pali kum sang hi le som hi panga in kar sung mi sim le sanga le zakule som paruk han tes an thona HIV positive mi zani le som ni le pani mu anni tu kuma district a World AIDS Day mangna hin special award dong tu hai chu VCC TCR Sintho Betty PPTC Tia Sintho Margaret ART Center Sintho Nunhoi Ching OST Center District Hospital Sintho Lalmal Somi PLHIV Klein Highlight Thangmuan Kham le Chinghau Nuam Hai Hi Anni Chun Saloma Thok Upa Bi Neng Khozam Chinghau Niang Thangkhan Lam le Rebecca Lal Sim Thar Path A Sintho Tinki Bunkhol Ting le HA Alliance Sintho Sasang Hai Anni Aruka India Rama Lutum Bangladesh mi sing le zani le somruk pathum man annita zani thochan ni khan BSF Eastern Command in thusuk asim na achun kum khatlim ta sung khan India le Bangladesh ramri zula dan kala India ramalu tum Bangladesh mi sing le zani le somruk le pathum man annita ti na ril Bangladesh mi hingzat man anni nahi BSF han anti-infiltration operation frat taka anfe pui ti sukching tu ania India rama dan kala lu le inpem tum hai chu theito pa dole pe ningan ti tin akhil bokani Bangladesh ram builai khan BSF hai chun khawle thattaka India ramri anveng himlein India rama dan kalin ramdang mi anlu thaino phanin akhil sa bokani zani thochan nia Lok Sabha winter session anneina report hen khat zuktar langaiti zani thochan ni Lok Sabha winter session huna Minister of State for Corporation Affairs Harsh Malhotra chun thrilin tu chena dan kala loan pekna application somri le pasari hai suktop block annita tin ril chun Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary in akhilna tukum April thla in thok October thla chen khan Directorate of Revenue Intelligence le Customs Official hain tangkasum YBLC sangthum le zathum le somruk panga manhuding inruithei KG sangthum le somni pako anmanta tin akhila hi hun sung vekhin thubui zalile somruk pakhat zigluta tangkasum YBLC zanile somnga pali manhuding rangkachak KG zanile somli man ani tin akhil Lok Sabha winter session ahin Minister of State for Education Dr. Sukanta Majumdarin report apek ve danachun kumsang hi sompalia in thokhan India Rama University talem sompani khar anita tin aril Minister hin aril zompeina tu hin India Rama University talem somnile pali aummeka Sarkar thlungpui le UGC chun State stin le UT hai chu dan anga hmala a Hing University hai hi khar dingin Chief Secretary hai kuma ngerna apek ta a Sarkar hit pui nilo Self Style Institution le University hai laka FIR ziglu nitain degree pomtlak lo manga University indin tu hai kuma Hinfil fi na ding huntra an peka huntra pekan ni sungeya hinfil fi dingin intritir an ni bokani zani thochan ni khan
security force han Kangpokpi district sunga Khoiripok le Sejang khu hai inkara munruk nalaya popi chingna ekar sompari talin chu anwat sit vonga losin thotu han ribuka anmang panga harbek pakhat spray pumps le damdoi chishan shan popi chingna dinga anmang hai an succeed bokani Mizoram state sunga pachunga university college Korea Trong inchuk nading hongdingin MOU zik pachunga university college le MGH Korea Haichun voisun khan pachunga university college Korea Trong inchuk nading hongdingin inremna thutlung anjika kumnok January ni somni pasarihin class chanman tumani PUC Korea Trong inchuk na hi beginner level chan ni nga ta Thlathum sung course ni nga ti Thlathum sung a fi hi singkhat ni bokati PUC hin Trong inchuk na ting nasatakin ma alaka tukum October ni som hi parit khom khan Japan Trong inchuk na dingin JSC EEXLL Limited Guwahati haile thoklang dingin thutluk na anlo zik ta bokani mar namin mar mi puin pasal tra pakhat elo chan nok ta hi poi 80 khopela thusuk chanchin bungwa national and local news haya elo ngai thlakin elo hrit ringoma national local news trend khat hai chun sarkar ting chanangin chanchin hai anpunga anin suwa thudik hai suk tumin ei channelin ei bozuya report hi mipui hrit dinga a om chin ei tiangin thudik report ai hing pek dingani zani min tukla nikhat zandar somle tvl khan pasal tra HPCD Jinam Valley area commander pu modi khobung chu hunlo takin elo chanta a ama hi multlung dipuchara thilpoi mo na lein aroina pang pakhat le fein an thoding an sin hai an tho zo hungin an umna khu boro arkap hungpanin an huin loya pu modi hin motor khal nge nge ni chunga boro arkap hungpana an hung lai chun aning ringno kar takin asam commando hain an lo dang chata ing thu ing hla hom hril chung loin AK47 mangin an kap zui nga lelani arul pa hi wangnei thlak takin hlimna ing khom tuk loin anrel mangmanani ei filta ang khan local le national news channel media haya thuthang tam tak elo hrit ringoma commando police hai kem attack anga thusuk simda man uma achenin lir thein lon hai lodang chatin buina an sima silayan het puka police commando han anhang bozuya inkap na thlunga ankap hlumani tidama thusuk an sim hai kha thukhel vong ani nattakin ei channel ei demani khangang thukhel kha chulein thutak hai sukhi ei thil tumania ei channelin chuding chun mitinin ei theina zon sanga maladingin ein feel bokani HPCD Assam region le Assam sarkar hi in big na nailizing anni lein hing anga sipai kem attack tivela anril hi thudik no hul hulani voisun khan ei pasal tra modi arung chu postmortem thodingin Silchar Medical College Panpui Alonia postmortem hai thozoanin ei pasal tra rung hi achengna jinam ting Panpui no kania markholin mipuin ropui takin anin thla anfe puino ngalani thu ei fit peidana anfro nading lampuya markhu umna taphota antur puinale inthla na hai nei dingin anloin bu sai bokani ei thudong nain arhil dana chun pasal tha rung hi Silchar Medical Line thokin Jinam Ghat Jinam Valley chen policein an escort bok dingani hunlo taka marnamin pasal tha ei chana hi poi 80 tak zeta ei pasal tha modi asung le ko hai
lalpan thlamunin umpui zingro se zing mim tukla ni thumain thokhin saipum ma HSA General Assembly avoi somruk nale sikpuiroi program hai auma ai the angangin live thing an nole highlight khoma program hai channel fe thlengin hun su ai tuma chanching thar talu chu news ting pang chu ai lahung bo zui no phot dingana ai subscriber le ai channel chanching thar ngai thlatu hai viewers hai khan in lo hri thimna ai hung ngen halani